Po žestokite borbi što gi vodeše prvata makedonsko-kosovska udarna brigada Voreonotna Bogomila protiv bugarski od neprijatelj, borci te trgna kon Egejska Makedonija. Do neočekuvana borba dojde kaj seloto Nikodim, kada što jedan del od brigadata, potočno nad 80 borci, što predstavuva zaštitnice na brigadata, be odcepeni od brigadnata kolona. Od tuka započnula golemata herojska golgota na ova grupa borci, koji nekoliko dena neprestajno vodaja borbi so bugarski od okupator, probivajk se niz dlabokite snegovi i golemoto nevreme, što je sredeše vo toj naporen i iscrpuvački marš, go probivaše patot i praveše nadčovečki napori, so cel da gi spasi svojite životi i da je produži borbata protiv okupatorot. To beše vistinska drama, što je doživeja borcite na odcepenata grupa. Brigada je pošla, to je bilo čim se prodijeli, prošla napred, prema selu jednom tu, prema Bitalju. Trebalo i za Grčku. Ja sam ostao, postavio zasedu, postavio jednu desetinu da obezbedi prolazak svih, bez obzira Kosovara ko je zaostao. Kosovara ili Makedonaci, sve iz brigade boraca. Kako sam išao prema cesti, postavio tu desetinu, vidim jednog učina, mislim Mihajlović, kaže, ranjen je, krupan. Gdje si ranjen? Pa kaže, nije ništa, kaže, pa daj da vidim, mesečina je bila. Da pogledam, otkriju se sve Rafal ovdje mitroljeza ga zakačio. Međutim, niđe krvi nema, samo se vidi da je to izrašetano. Ali pošto verovatno nije imao nikakve hrane u sebe, on se krećao. Imaš i, kaže, druže komandant, imaš parče hleba? Rekao, nemam. I nisam imao. Nemam, Mihajlo. On je onda pošao prema cesti, nego grabi da brigadom, znaš, i nek ti pomognu tamo. I kad sam došao na cesti, postavio u zasedu, međutim, ja sam došao u jednoj situaciji, krizi, da sam zadremao stojeći. Utoliko mi je prišla jedna Makedonka i kaže, abre, drugovi, Pavle, spije. I trgla me. Ne spije, ja sam se trgao, to me spasilo. Jer brigada bi prošla. I međutim, brigada, oni su pošli dalje, nosili su ranjenika, Makedonce. Bio teško ranjen, staje s njim, oba noge su mu slomljene. A borci nisu mogli sebe nositi, a kamoli drugoga. Vukli su gušatorsko krilo, veoma teško. On je molio da go stave, ovaj Makedonac, jer ne mogu da ga nose. Treba što pre tamo most, jer je brigada već tamo. Ja sam pogledao, ako ostavim desetinu, povući se, onda je opasnost da ovi propadnu. I povučem desetinu. Tako da ja ostanem sasvim sam. I trčeći za ovim, oni su trčali tamo, ja trčeći za njima, naiđem na grupu njih, gdje ovi dva stoje, ovaj Makedonac i Kosovar. Mole ovu grupu, gdje je i ova Makedonka, mole da ih ubiju, da ih ne ostave Bugarima. Jer smo mi svi znali da Bugari prvo vade oči. To je tačno. Prvo što urade, izvade oči, pa te tek onda ubijaju. Ja sam dao znak da to urade. Da treba ih ubiti. Međutim, to nije htio niko da uradi. To nisam mogao ni ja. Onda je Kosovar. Druže, Pavle, zar mi i ti ostavljaš? Molim te, ubij me. Ja ne tražim, ja znam da me ne možeš nositi, ali me ubij. A ovaj mu Makedonac odgovorio. Znaš, a bre, kaže Kosovar, nemoj da moliš ono što i ti ne bi uradio. Ne bi ni ti, ni ja ne bi ubili. Ja imam jednu ubovu bombu, Kragujevka je, bre. Za meni i tebe ubava, dosta za meni i za tebe. Nećemo živjeti palim. Ja sam ih prošao, ostali, ovi su otišli, svi, ja sam ih malo gledao i otišao. Veoma teško. Međutim, kako sam trčao tamo, mene je stalno zvonilo u ušima Pavle, jer me on zvao. Možda me više nije ni zvao, ali mene je stalno zvonilo u ušima da me on zove da gubi. I ja sam se trgao i vratio nazad. Trčeći da to uradim, jedan put eksploziv je desio se za moju sreću. Jer bi me to peklo uvek. Oni izvršili su već samoubistvo. Onda sam potrčao prema ovom mostu, sretnem Mitra Radosinovića, što presečene put.
brigada ode. To je užasna stvar kad se borci nađu odvojeni od svoje matice. Brzo smo prešli desno, to je na jednom brdašcu gore, 86 boraca bili iz Makedonsko-Kosovske brigade. Polijegali, svi kao mrtvi. Bugari čujemo glas. Mi smo onda vidjeli situaciju, šta da radimo? 4-5 nas se može probiti. Međutim, cijela grupa onako pospana, ostaviti je, znači da će biti poklati. Sve će utrovi nađeni pospani i poklati. I odlučimo, u jednoj zemunici tu nađemo jednog Makedonca. Mlad. Valjda nije imao više 18-19 godina. Izvučemo ga iz zemunice. Tada smo mu ja i Brko rekli. Vodi nas prema, bez ikakvog perspektive, šta ćemo raditi, ali nas vodi prema najvišem brdu. To nas je rukovodilo mene u sebe. Odakle se možemo što bolje otkupiti, ništa drugo. Kako svoje živote što bolje otkupiti. I počeli smo silom da budimo sve. Tu je bio ko džin Zaharije Trajkovski. Drmusao je sve. I pošli smo. Onda je kolona ta jedna se krećući, ipak smo izašli ispod vrha Vioridete kod sela Nikotina. Prvi je izašao Boro Pačevski, taj mali iz Bečišta. Odmah za njih smo došli ja i Mitar. Zamolio nas možda naloži vatru, založi vatru u jednoj uvali tamo. Ja sam tada smatrao samo da se otkupe životi. Bugari su za nama pobijali neke, tu je poginuli neki Kosovari, neki Makedonci, tako da su ovi drugi izašli. Od 86 ili od 2-3 je poginulo dolje. I to je delovalo da ovi drugi nekako izađu gore, jer kad se zapuca, izašli su gore. Tu nam je ostao jedan puškomitrajac poginuo. Izlegao je gore jedna jaruga, jedna dapka i od ta dapka tuka se izbrofne дека фалат пет-шест души. И постовне горе во планината. Долго време праќавне група по тројца, четворица другари за да се поврзат со некого, да видат патот, дали се можеме да се поврземе со главнината или не. Никако не се можеше. Tu prvi sastanak održavamo ja, Mitar i kao štab, da formiramo nešto. I Zaharije Trajkovski. I Mirče. Ja znam da sam tada precizirao šta treba da radim. Postavio sam prvo da moramo nešto pojedemo. Onda drugo, da se odmorimo. I treće, da se negdje odmorimo. I treće, da vidimo gdje ćemo. To smo i uradili. U kolibu smo ušli jednu, našli smo nekoliko jagnjadi, dva seljaka su bila, odmah su nam dali jagnjad, oni ovce. Poklali smo to, napuni torbake, oni su se izgubili, a odmah su rekli samo koljete, znaš. A to ste vi silom uzeli, znaš. A to su nam stvarno sasvim dobrovoljno dali, znaš. I tako da mi napunimo rančove sa 86 nas imali smo, sada jedemo meso, sad je trebalo izaći negde. I tu smo izašli na nekoj poljani gdje je šumom opkoljeno, tu smo pekli to meso i malo se okrepili. Od gladostovevne загладнити, што уопšte не знам колку дена од Егејска Македонија дојдевне до Богомила, значи изморени, гладни, јадевне месо живо, како пси тегневне од месото. И со кожинките што ги одравне и завиткавне нозете и така, се даде покрет, тргнавне да идеме према Прилеп и слеговне низ Прилепското поле. Onda smo došli više kolona više sela Drenova u jednoj kolibi. Tu smo drugi sastanak održali. Sad smo već predpetovali da se spasimo. I gdje ćemo? Jedni su predlagali da se ide za Mavrovo,
Drugi su predlagali za brigadom ni govor. Ne može se, ne znamo kud je brigada. Čujemo borbu brigade i odlučimo se svi, predlog prihvatimo da idemo za Debarce. Pa ćemo se tamo dogovoriti. Prešli smo Priljepsko polje, što je bilo tada vrlo teško. To je polje zaređeno. Došli smo do sela Ropotova. To je sa druge strane polja. To smo prešli. Dvojica su nam ostali tu, ne da su poginuli, nego su imali tu svoje rođake. I mi smo ih dozvolili, Makedonci. To je bilo olakšanje. Kad smo prošli Ropotovo, tu smo nešto uzeli hrane u selo Ropotovo, davali su nam seljaci. Tu je cesta, tu nismo smeli mnogo ostati. Od nas pa odmah pošlo date za selo Krap. Međutim, blizu sela Krapa kod jedne kolibe, nekoliko Makedonaca nisu mogli ići dalje. Ostajemo ovde. Bilo ih jedno 5-6. Iznemogli, išli su na noge. I ostali su tu. Тие дојдоа така околу 8-9 сатот, така од прилика, мислам. И се распоредија бригадата по село, по куќи, радосно и пречекавне сите, пример, и најадовне, и обувне. Tu sam impresioniran sa seljacima, ne uopšte u čitavoj Makedoniji, o tome posebno bi čovjek mogao da govori. Bez toga nema borbe. Ovde je narod bio s nama. Recimo ovo selo, ja znam ime, i zapisano imam to ime tu, Konevski. Vidi kakvi smo, da smo bosi i goli, da smo iscrpljeni. Mene su valjda oči bile ovakve, noge krvave, sve. Evo njegovo, recimo. Kaže, Bugari će doći. Ama vi mi silom, kaže, uzeste ove čarape vuljene. Ama silom mi, kaže, uzeste. Ako uzmite kad sila Boga ne moli. A uopšte im ne tražimo. Ali on pokazuje znakom da to znači ima špijuna. I mi smo se snabdeli tako po svakoj kući. Sve kažu, vi nam silom uzeste ovo. Dobro, djeco, dobro, uzmite, kaže, znaš, pošto je silom uzmite, a guraju nam opanke, guraju nam sve i hranu nam guraju od gurančeva. Тука имаше црногорци, срби, македонци, тие беа помешани луѓе. И беа дочекани во селото, сета можност колку што се може. Од тие борци, тројца беше им останале далеко од селото, колку 5 км 6. Изморени, постанати во снегот. И тој командантот кој беше тројца војници имам останато, тамо и тамо. Јас имав еден брат, тој беше кој пољак во селото, реше јас ќе одам, ќе најдам, реше и ќе испроведам. А од бугарите беше сето блокирано. И тој братот мој води тамо направи и наоѓат и ги спроведуваат до манастирот Дрзевски. И тој нашиот човек во манастирот и чуја 7 дена тука. И даде каналот, излаз. И луѓето беа спроведени во единица. Pošli smo dalje, čuli smo uz put da su zarobljeni jedna grupa Makedonaca i da ih vode na streljanje. Тие другари, не знаејќи, идат направо во село, на крајната куќа во селото, влегуваат и на тој домаќинот му побораат леп. И тој баш ми од фамилијата моја, човекот, им изнесуваат 2 леба и им кажуваат, другари, бегајте, блокирана е Крапа, сето од бугари. И тие се вратуваат назад. Кога се вратиле назад, обколе селото и намислиле да одат преку Локвица, за преку Треска да прејдат таму. Ама на крајната стража ги сетила и ги запукала. Кога ги запукала тие, тогаш се дигнала целата бугарска војска која била во селото, снег до коленици, тие се вратиле назад, реката наша е зеле по река горе и нашле на колиба тамо, се склониле во таа колибата. Бугарските окупатори по трагата отидоа право в колиба и ватуваат сите 7 луѓе. И дотуруваат тука в село.
оттука од село ги земаат и го носат за прилепи носат. Ама после разбрана ние дека ватаро на село Дебреште биле стрелани. Mi smo se odlučili uz put, iako smo takvi da nekako dođemo od igde i spasimo. Međutim, naišli smo na njih streljane. Onda smo ušli u jedno selo, raspodelili se da se odmorimo. Međutim, seljaci su nam rekli, bilo je unutra nekih Makedonaca koji su bili u uniformi bugarskoj, ali brzo su oni bili srdačni s nama. Odatle smo pošli dalje jer su nam rekli da Bugari već jure prema tom selu. I pošli smo prema Babuni. Vodič koji nas je vodio, imam utisak da nas je namerno uveo u jednu kotlinu, ali to nismo bili sigurni. U kotlinu jednu, koju su Bugari opkolili. I mi smo se našli, upali smo u sneg, dubok sneg. Niko nije mogao se izvući iz tog snega. I ja sam pogledao tada ovog Zaharevska Brko, sad leži sve do tebe. Izvlači se van i viči da opkolimo Bugare. Nešto viči. Do tebe da izađi napolje. Brko je onako jedan od najsnažnijih svih nas izašao gore. Znaš. I počeo da viče koga glas daje šumar. Drugari, ne pucajte. Fatamo i žive. A mi očekujemo da mi budemo uhvaćeni. Fatamo i žive, ne pucajte. Onda smo mi zapucali, na uvis. Zapucali, ne pucajte drugari, fatamo i živi. I Bugari se razbežali. Tako da smo mi posle izašli i uput se više nije vidjelo ništa. Jednu večer smo prekonačili i upali smo u rudnik Cer. Tamo je bio čuvar, Makedonac, jedini. Pre 2 sata su Bugari čekali. Pre 2 sata. Znali da ćete ovdje doći. Jedna četa bugarska vas čekala. Sad je pošla, ima 2 sata. I bio nam je naklonjen. Ovaj Makedonac. Kaže, ja ću vas provesti. Kućete, idemo preko granice. To je prema Hičavu, prema Karbonici. Dobro, kaže, ja ću da vas povedem. Ne bojte se, kaže, ja ću vas provesti do granice, do jednog ciganina, koji odlično zna granicu, ali ga morate silom uzeti. I mi smo onda pošli. Se dvižime mnogo bavno. Snegot je dlabok i odvaj se probivame. Čelото na kolonata često se smenuva, bidejki brzo se zamoruva. Zastanav me. Eden drugar padna, poveke ne može da odi. Toj leži vo snegoti šepoti. Drugari, jas ne možem natamu. Ubijte me. Ve molam, ne ostavajte me živ, volcite da me rastrgnat. Ubijte me. Kolonata stoji kako skameneta, nikoj ništo ne zboruva. Nekoj se dobliži, go sobleče šinelot i go sprostre na snegot. Drugi izvadi šalče i mu go zavitka okolo vratot. Jas imav samo jedna rakavica, je izvadiv i mu je dadov. Eden mu dade 3 zrna graf. I taka, sekoj po nešto mu ostavaše, a toj šepoteše. Drugari, ubijte me. Jas ne možem sam, prstive mi se zamrznati, ubijte me. Kolonata stoji. Napred. Niko ne trgnuva. Eden drugar jasinuva puškata od prekuramo, no vednaš ja vrati i gi pokri očite soracete. Napred. Napred. Bavno se dvižimo. Nikoj ne se zavrtuva.
Došli smo blizu granice i upali smo u cigansku kuću, gdje nam je rekao koji se vodi čuvar rudnika. I tu smo zgrabili brko na leđa ovog. Počeli su cigani da vrište, zgrabi ovo, kaže s nama. I čim je cigani izašli iz kuće, ako vrištite, neće se vratiti. Ako se smirite, živi zahtjev se brzo vratiti. Tačno je znao raspored gdje koji Bugari na granicu. A proveo nas je pored samih Bugara. I za nesreću, došle nekoliko Makedonca da piju vodu na jedan izvor. I tu je, a on stalno išao na nogi na ruke, ovaj Pacijevski Boro. Na noge je krvavo sve i kad se ja okrećem po njega, Boro, može dalje. Ne gledaj mene, da znaš, kad me ne budeš vidio, dalje nisam mogao. Prešli smo granicu i sad smo već malo odahnuli. Gdje je Boro Pacijevski? Nema ga. Vratio sam patrolu, nisu ga našli. Той страшен и пеколен марш, многумина не можеа да го издржат. Не можеа да ги поднесат надчовечките маки и страдања. И затоа остануваа по врвиците на незаборавот како патоказ, за да го осветлуваат патот кон слободата. I mi smo onda pošli prema Karbonici. Jedan iz sela Karbonica, Makedonac, momentalno mogu setim imena, pošao je da vidi kako je selo, da ispita Karbonicu. Javio nam je da su Mefailovici u Karbonicu. Znaš, i da ne možemo tamo, ali doneo nam je flašu rakije i nešto hrane. Popili smo sa merakom flašu rakije i počeli smo prema selju Hladnjak. Tamo što smo htjeli da uđemo u selo, Bugari su već napali nas. I više Hladnjaka u jednom senjaku. Tu smo se okupili da se razdvojimo. Dalje je nas Bugari i preko granice gone. Mi smo mislili da dalje neće. Tu smo se podelili u 4-5 grupa. Jedni su pošli za Mavrovo, drugi ne znam sve u kojim pravcima, a mi smo pošli sa Mirčetom prema Pešočanima. I potpuno iznemogli, sklonili smo se u jednu koribi, blizu njegove kuće. Mi baš za neki otpor nismo tada bili baš sposobni. Hranili sam to, samo da navedem jedan moment. Kako nas je tu naroda žao. Oni su ko belu vranu, su znali, imalo je špijuna u Dabarci, ali su oni među narodom Dabaraca bili bele vrane. Oni su i tačno znali. Evo samo ovaj moment. Ja sam bio sa ovima 40 dana tu. Nemci su, kolone su Nemačke prolazili. Sva su sela znala da se mi nalazimo tu. Iako su mi to krili. Ali ja sad znam, sva sela su znala. Nikad nas niko napao nije. Mi smo se tu održali 40 dana. Onda je naišao Mićo Gilić iz vršnog štaba Jugoslavije, vodio je 3 Bugare koji su trebali da idu za rukovodioci u Bugarskoj. To je bio neki, to su bili valjda pseudonimi, bio neki Marko, Milivoje i Kosta. I odatle došla je grupa kurira glavnog štaba Makedonije. Mogu da izrazim samo jedno, da odmah kažem da su ti kuriri stvarno bili vukovi. Junaci. Svaki od tih kurira mogao biti narodni heroj. Od tih kurira glavnog štaba Makedonije. To su vukovi bili. Kad su naišli na nas da vode ovoga Mića Gilića i ovog, oni su usput kod Pespanskog jezera 2 kamiona Nemaca poubijali i došli su ovamo u nemačkoj uniformi. Tako smo mi bili iznenađeni. Mene su i Mitra pozvali gori, mi smo odmah odlučili da se vraćamo za Grčku. Ma kaže, nemojte, brigada će doći vamo. Ne, idemo i mi. Tako da su sa Mićom Gilićom, s ovom grupom glavnog štaba Makedonije, kurira, vratili se za Grčku i stupili uvezali se sa Makedonsko-Kosovskom brigadom. Преку планината Галичица и Преспанското езеро, по зима, снег, мраз, гладни и исцрпени до крајни граници, скоро полубоси и на крајот од своите сили, таа мала група, која на почетокот броеше над 80 борци, сега преполовена, изминувајќи стотици километри и пробивајќи се низ густите фашистички бугарски заседи, на крајот на својата голема и херојска Голгота, ги најде своите соборци и тоа во време кога бригадата се подготвуваше за повторен поход во Дебарца. Tu kad smo došli, od veselja je nastala pusnjava.
Mi su mislili da je neprijatelj, međutim, u stvari, zarobili su nas naši drugovi, znaš. Bili su naši drugovi. По патот што води од планината кон селото чекореше колона исцрпени борци. Доаѓаат изморени, премрзнати, но со ведри чела и насмеано лице, срекни што повторно се сретнуваат со нас. И пак сме заедно. Другарите им паѓаат во преградка. Ноќта полека се прикрадуваше и го завиткуваше селото. Надвор непрестајно паѓа дож. Ноќта веќе изминуваше, кога Павле ја завршуваше својата вистинска приказна за тешките пробои преку заседи и со снег завеаните планини. Раскажува Павле за пробојот преку Прилепско поле до Караорман и Славеј планина, за доаѓањето во селото Сливово и Врбјани во Дебарца, за свадбата и даровите на младиот македонец, партизански курир, кој таа вечер, откако се сретна со Павле, оставајќи ја својата млада невеста кај своите родители, тргна заедно со Павле на пат.